Dokotela Mnguni uyaphila. Yaphela dokotela kunjani? Ngiyaphila nami cha, asibabengelela abantu ababukayo. I-Relative One Stories lena. uDr Mnguni kwaziwa umhlaba wonke. Yes. Mhlawumbe ngiliphe nawe ithuba dokotela babengela abantu bakho bangazi bathi hawu awusasibingelele dokotela usungena odabeni. Yeah, udokotela uyanibingelela nonke emagumbamano omhlaba amazwe ngamazwe ngokuhlukana kwawo. Udokotela solo yasho njalo ukuthi uyanihlonipha futhi uyanithanda uyimisele futhi ahlale njalo inhloniphe njalo kuze kuzosebenzeka siyabonga makhosi. Yes dokotela. Yes. Sisakhuluma ke before kushaya August ukuthi cha 1 2 3 kune special KZN. Yeah. Egoli zaKZN. Yeah. Ebese sakhuluma indaba yokuthi phakathi nenyanga eSwatini zenzeke emfuleni. Yes. Ngithi nje angicacisa indaba yaseSwatini ukuthi inombolo yaDokotela Ntabethi 0606394357 uregister kuyo. Ukhuluma naye kuWhatsApp ngalo ngeke akunike iaccount utakunika mobile money nawuseSwatini. Ngiko ngithi nawuseSwatini nje make sure ukuthi uyaregister uyayifuna inombolo dokotela utawufika mhla ka18 asebenze until mhla ka22 lapha event laseSwatini. Lokufuna ukuthi abantu bakwade emfuleni sitawuya mhla ka18 then ngelelo kunye wethwalo sitakwenda kusukela mhla ka19 ngifuna ukuqaqisa ukuthi mhla ka18 sitabe sibhizi nje ngelihlanga lwemali ibhodlela lemlinga senqoba nekuye emfuleni nase ufuna sethwalo sitawuqala mhla ka19 until mhla ka22 bantu ke bakhumbule sethwalo seHennes sing 10000 bantu bakhumbule ukuthi lapha eSwatini luhlanga lwemali tabe long 5000 lapha eSwatini ukhumbule umlinga senqoba utabo wehlile ngo2000 bantu bakhumbule ukuthi libhavu lekugeza na ungafunja kwethwala ufuna clean nje ufakwe esifuthweni ugezwe ulungiswe kahle uhlolelwe utaba uphatha 1.5 bese kuthi emva kwaloko na uyemfuleni uphatha 1000 sisho nje lokho abantu abakethu ukuthi asidibane nekhaya eSwatini siyosebenza kukuwe ukuthi uyadecide ngoba inqomo endodza noma ke inqomo takho umuntu ngito lethi kuphilisa wena ungumphumela waloko lokuqabanga naloko lokubona wena ku right for wena uma ngabe ubona ku right ukuthi ungathatha into tikuside tikwelekelele empilweni yakho decide ufike kudokotela ngekuregister kule nombolo yakhe lethi 0606394357 emthwalo umesiqalile especially mhla ka3 eJozi siqale mhla ka1 saphela mhla ka2 Swatini nyalo kuseyiswazilendlesele ngoba vele emthwalo umesevele tiyabila kuyasetshenzwa lokusho ukuthi wena lo seSwatini ngole sisakunika lithuba lekuregister ukhumbule ukuthi umlingo senqoba usatholakala mawungekho ku special ngu3000 luhlanga lomali lengekho ku special lusatholakala nga7000 ukhumbule futhi ukuthi tethwalo tala ekhaya bantu ngibakhumbule nangavulubekene bantu bangihlupha ngoba vulubekene sesimendo onke malanga dokotela nami sekuyethuka ukuthi umuntu sowusebenzela yena siyacela ukuthi bantu baqhubeka bakhumbule ukuthi uvulubekene ubhadala sewubonile iresult ubita dokotela nende akufakele imali lapha endlini yakho la wakhe khona ngikhumbule ukuthi uvulubekene wakha lendlu ibe noma ke lelo gamero letawulo tamfakile ufuna libe empty lingabi nalutho ngoba dokotela uvulubekene akafuni lutho lolubekwe ngekhathi ngaphandle kwakhe lelo gamero liba empty awufake imbhede awufake ini uliba too empty dokotela ubese uyefika uyakwendela vulubekene bese emva kwaloko nasujabulile senivumelene dokotela soyaqala ke uyabhadala ukhumbule ukuthi masaya khona kunema rituals wendako la njani mhlambe akakhosti koja kakhulu just rituals sengisho ukuthi dokotela uyakwethembisa ukuthi vulubekene usekhona tethwalo takhe tonke lo te contract antandi sekhona tethwalo tetipoko tethwalo tantandi sekhona tethwalo na ufuna kwethwala qhubeka ufike kudokotela utowethwala. Okay mhlawumbe nje just ukuconfirm umuntu ozothi special singiphuthile uvumelekile ukuthi njengamanje bebona le video le ayifake iorder ngoba phela umlinga senqoba u3000 lento yaposeka. Yes. Bangaqhubeka abantu bayothenga 2000 umlinga senqoba ngoba special noma simphuthi ngoba usengashaya mhla ka18. Nase kushaya mhla ka18 sesicethela baseSwatini ngilapho singathi khona sokukhuphukile nangabe nje ufuna ukungenela special uyaregister nga500 then bese uyawuthenga kumlinga senqoba nga2000 lokusho ukuthi make sure ukuthi uregister ngalo 500 kuqala bese suyawuthenga kumlinga senqoba sisho lokho nje abantu abakethu ukuthi bantu abazame kudimisela ukuthi bende sure ukuthi uyayishintsha yakho impilo umlinga senqoba ushintshe impilo zabantu abanengi kakhulu sibona nabo fakazi labanengi sinema kunanjana kunama message lamaningi lenginawo lengakulayela wona labonga ngemlinga senqoba lokusho ukuthi ke nalabaye befikile ba testimony bakhuluma basho bathi vele kwentekile into batibonile sengisho ukuthi ke umlinga senqoba ngithi cala ngaye nangabe ungangethembe
Cala nje ngemlinge senqoba uthenga leyo lokuncane wende lokho lokutawuthi nje dokotela ngifuna kubona amandla akho wakhona kwenda lokho utase uyadibona into yendeka sowungena ehlangene lemali ungena ethethwalweni siyabonga no sabonga udokotela kuphinde sibakhumbuza abantu eSwatini usebenzisa inombolo esescreenini yes hayi account yes uzothola imobile money yes okay yini ayikho ama account le anginawo ama-account aseSwazini dokotela yeah so that's why utawuthola ama-mobile money bakhona le eSwatini okay I know Yes. sabonga udokotela abafuna ukubhuka ke for izinto after especially basaqhubeka bayabhuka futhi kusasetshenzwa kakhulu kadokotela njengoba kuhlala kugcwele nje abantu nawe uyabona ngaphandle kugcwele imoto yokuqaqaqa kuhlala kugcwele nje kadokotela kuhlala kusetshenzwa kuba kuya ngami ngabe ngiyadlula ngecamera ngiveze manje inkinga ke abantu la kadokotela yaqhekela ukuthi privacy ibaluleke kakhulu yes dokotela ngoba ngabe ngiyadlula ngecamera ngihambe ngimabuza ukuthi bahamba kanjani babhuke kanjani Yes. kodwa manje umuntu uyothi hayi yabhedalana sizosizwa siyashuthwa futhi yes hayi ngibuka lokho dokotela singabe sesiba-expose mahala kulashwa kuyimfihlo kuyi-confidential ya dokotela ne-client hayi sibonga kakhulu dokotela